دم خوش تماشاوانین هیچا برنامه باسی روز ده ام به هفودورنه. کاروادان این انجام رفرندوم گوهرینا دستوری یا لترکیه باندورک برفره ل جیانا سیاسی ترکیه کر اپوزیونا ترکیه کت ناو زلالی کور دناو پارتیا دایکی یا اپوزیونی ده پرسگریکین مزن پیدا بون چندین برین جدا دناو پارتیه ده رگبریا هفودو دکن بسر روشا اپوزیونی به تایبت و گوهرین لترکیه رودای ام ده تورا می دوم ده استودیا می استانبولی دیگه سروک گشتی پارتیا آزادی و سوسیالیزم سینان چفت یورک با آخفت. لسر کریزا سوریه و چارەسەری آوی با آوایک پریودیک جوین ناونتبیت ندار خستن. وان روژانجی جوینا آستان الپایتختا قزاقستانی پیک هات. اینسیاتیوا جوین آستان دستی یکم ده روسیا لی هر وها حتی راده که ایران رژیما سوریه و کمتر ترکیه و اپوزیونا سوریه دنه. دوی جوینا داویده ریکفتنا پیکانینا دورین اوله و گارانتوریا روسیه ایران و ترکیه هات پجراندن. به تایبت لسر ویم جاری و برفرهی لسر سوریه و روجاوای کردستانی ده تبر اما یکم ده استودیا میاناوندی ام لگل چاونیر سیاسی بریز صلاح بدردین قصه بکن. کک صلاح دم خوش ام جور دست پی بکن ریکفتن لاستانی پیک ها دیناف بینا بتایبتی بگارانتوریا روسیا ایران و ترکیه لی اپوزیسیونی او ریکفتن امضا نکر هر وها کرد جینا آمادنه گلو دز صحیح دل سر عردی او ریکفتن چاوی در باسیش یعنی ملی ایوار باش او یا چهارم بود زنی او جوینال اشتانا چه بو یا چهارا بو هر دوی داوی هناك هيجن چکدار شوري ايكو تين يعني على سر شورشي تين حساب كرن سر شورشا سوري هنجوان يعني باش داربون في جاريجي عيني تشت تشيبو اون حميد جانن يعني بريار دركت انه چار هريم دش نشان بون او هر چار هريم اراميت ده تشيبي ارام يعني هناك شيء جوي هريمي تبعي محافظه ادلبن وهناك بش يعني قريداي محافظه لاجقيه اي حلبنا بيشتري ايه الشام او يعني غوطه ويا شرقي هروها يعني باشوري سوريا يعني درعا وانا يعني هرشار هريم دش نيشان بون طبعا او بري هبو انه والله يعني نو فلاي زون او على اساس شورشا سوري ملتي سوري شورش غيري سوري جو وقتی دشبیکا 2012 اب مسئله دخشتن چه ببی لی ایرو تشتیل آشتانا رو دایر نأوه يعني رنگکی دیا حتى ناوی هاتیه گوارتن يعني ناوی کرنا يعني هريمين بچك آرام يعني هريمين اولا آرام تشتكي وانا وك بري كوداتا قوتن براشتي اف بلان يا روسيا وديارة يعني هنا كيدي راجي كرنا ونفوجي فان دولتي على اقدار حمية باراشتنا تركيا يا ايران وامريكا واتي ديار كرن يعني او يكو تشونا بنافي اوبوزيسيوني او هزين يعني فصيل او جروبين شكدار بيشتي تشونا بوشمان بونا بيشتي او بيان درتشويا بوشمان بويا ليه باوريا مدى وقتي تشونا بريار دانا هرن وامزبكن يعني ابناي حشبي وديارة افي كوان خديدكن او رجيم عربي خليج او وتركيا يعني امر دايوا وجوار قودنا دوي ونار كك سلاح بري كوري كفتن دناف بينا لأصلا يروبدن هردم موساليتي كو سرو كماري تركيا رجب طيب اردوغان سردانا روسيا يتكي للروسيا لقل بوتين درونهن پشتوی بروژه جوینین آستانه پیکتین و لآستانه هن بریارتی نگرتن گلو هن بری کو جوینین آستانه رو بدن گلو يعني شروفكا روسا دنرخينن كو روسيا تركيا روسيا ايران لهفهاتن بري بيكانينه تشتي آمادتين تني لسر ماسي بيشكشت او راشته انا يعني كيشا سوري بروبليما سوري دشتي سوريا دركتيه حتى او
دوی ام بیتشتی بدن برچاو حتى او بنافي شورشا سوري يان او ائتلاف يان هيئة بلند يا گفتگو ضعيف بونا قلش بونا آلوج بونا تشتب بريار دشتي وادا نمايا يعني حتى اف جروبي تشكدار دشن بين علمي سياسية جار بجار يعني جدشتي وان دركتيا ايكو بريار ددن ابي جنابي بحث كرن هر شيء وتبي رجيم سوري امريكا دوختي اوباما ده وحتى ترامب هات البجارتن دشتي خوش سوري شو اشتبون يعني هيك جوه ندانا سوري انا ترامب جارك دي اداراوي انا قرم بويت خواجه كاركي بكي لأفقرمي بوناوي حتى بكودة طبعا هنا بيجن او روسيا تالي الهف بين شر مسألة سوري والهف هاتن اي تشيبي يعني رجيمي بميني اشد شاركي جرب بينن كيك سلاح وكي قلت دست نشان كرين نها امريكا حتى هاتنا ادمنستراسيون ترامب دي بابتا سوریه ده وکا آلیه کی هاتی ایزوله کرن ده هات نرخاندن پشتی هاتنا ترامپ تایبتی پشتی ریشا امریکای سوریه لسر پشتی پیکانینا ریشا چکی کیمیوی گل دورا ادلیبی پیکاتی امریکا او ریشا هوایی کری وکی گو انسیاتیف حتی راده کی کت دسته امریکای ده حتی لآستانه ده جوینا هری داویده بشداریا امریکایی جی پیک هاتیه لی بریار لآستانه هاتیه دان او هر سی دولت دی بیجن کو امریکا بلا فرین وینا و نکاربن لسر وان هرمه اولا بمینن گلو هلوستا امریکا دی چی طبعا انا يعني آليين نقول سوري حكم دكن امريكا روسيا درجه كيا روسيا جميعا بهتر سوريا خشيه دشتي خدا درجات دوا تركيا يعني امريكا تي بيشتري تركيا هي ايران هي طبعا ايران وروسيا ورجيم بهفرنا تركيا ما بين داليا دمايا يعني جنتشاري تركيا انا دانوستاندني في مساليتك هناك هيجين لشكري ازاد يعني اوان خديتك وخبوان خردك يعني والا يعني روشا تركيا ورجيم ايرو يا اردوغان روشا نقلق تماما يعني هم عليه هندورو ده وهم عليه دورو بر فقالك تنازلات روسيا ركرن باوريا مدى امريكي تالي بكفن مسألة سوري بخورتي تايبت انا ترامب تي سعودية وافبو شنجرة بيجي از قالك كيف خشم انه از بيشي هرم سعودي عربستان سعودي ديماك دفردة تشتك شيبويا يعني طبيعي عرب جي دشن روسيا يعني سعودي تشون اماراتي تشون حتى ازبيجم نافشيتي دك ناف روسيا وامريكا جارنا انه دبيجن جبر برجونديه ما يقول الحذبين جبر ام في مسألة خلاص يعني مسألة تالي ايواتشي ببي ايران بدن باش بتشك مسألة يمن وك سعودي تخواجي شار شر ببي رجيم سوري بميني يعني دوی چرچوی ده بریز صلاح بدردی نها گاواگو سه دولت گارانتوری دگرن نها جخوا پشتی گو گارانتوریا ایرانی هات روجوی دلگرانیا خوا امریکای آنی زمان هر وها مخالفتا سوری جوین ترک روچو بدنگه کی بلند گوتن کو ایران نکاری گارانتوریا هرمین اوله بکی آگر بستی لسوریه بکی جبرگو ایران بخوا آلیه کی شره لآلیه دن آجاندهین ایرانی لدفره و آجاندهین ترکیه دفره گلو بی بکاربن او هر سه دولت گارانتوریا هرمین اوله لولاتی سوریه بدن کو ایران وک آلیه کی شرطی لقلم ده أج ندوي باورية دم طبيعي وقوت إيران طرفك بس دعيني واخذ روسيا جي طرفك روسيا بهتر آلي كاريا رجيم كرياج إيران هم دواري لشكريدة هم دواري دبلوماسيدة شيش جارا فيتو كار آنية جبوي رجيم السوري بباريزي فدفردا يعني صفقات شيبويا يعني طبعا تشتي الاشتانه شيبويا تشتكي منطقيه اصلا مثلا باشا كا او هريمك ودشتي حزب الله ده مثلا نهريمك تاني
نهده جي هنا دشتي حزب الله دنا مثلا شش حفت جروبي مذهبي هنا ايكو افغانينا ايرانينا عراقينا مصيري واتشي هريمي واتشلي هاد اشتيل ورشي بيانا مثلا آلية حلب تركيا هيا لشكري ازاد هيا علي كديفا بيدي هيا وجروبي وقصد بجنيده مثلا باش مصيري واتشبي ينرين لسر واتشبي ندياره يعني تبورناكم افتشتي الاستانه ابويا از بيجم شكليه روس ايش خدكي تالي روسيا وامريكا وقت موجود الهف بين لسر ريجيم بميني اسد جاريكي جيره ببينن وانا الترناتيفي اسد دقرن يكي علوي شخصي انا بين شخصي هنا البرشعفن هناك مدنينا وهناك لشكرين حلوينا تالي ايواب بي يعني درد كوي برز صلاح بدرجين جا خفتناته كو نجوینین آستانه نجوینین جنیو چاره سریا کریزا سوریه موسکو واشنطن و پکین دا بيجومان وايا إما أم بشكل أوبوزيشنا سوري ما دائما وهر مشربو خنا ما جواره دقود يعني اون شاش ديشن بيشتي اون شاش بون لازم اون الملت فقرن اگر اون شورش غير من برا كونغريكي نشتيماني سوري بقشتي تشبي همي خلقي سوريا تيدا يعني ايه كل قل شورش هنا تيدا بجدار ببن سركردايتي كنو تشبي بروغرامك نو تشبي يعني انجمنك مدني سيفيل لشكري تشبي وجبو خاطري كاري خو بكن افتش نكرن يعني اوبوزيشن سوري شكشت بوريا مدى وانا في دولتي دي كيف اخذكن انا يعني اوي كل استانا ولا بشتي خلاص بو اعلان بو دبيجن ولا ملاحظين مال شر ايران كي قهد ديوا هر تشتي وكو خب مني ما دام وان قبول كر افهر شي دولت جارانتينا يعني يجبو مثلا سوري نما كارين تشكي بكن يعني افهر شي دولت متفقا بهفرا كو شار الشريعه سوري بكن روجي تيل سوري تشبلاني دينن انا دشتي وادا حتى افهريمي دش نشان بونا يعني اوي مراقبه بكن اوي هرنوبين بلكي لشكري واجي هري يعني بري لشكري ايران وراها روسيا هي تركيا جي هي تالي تنسيقك شبابي وبهفره بكن دفردت بوريا مدى اف نشار الشريعه يعني اف تشتكي لديجي برجونديه ملتي سوريا اف داويه شورشها سوري تاني اف جبو برجونديه رجيمه ولو اشد هري نشي بالنسبه ملتي سوري اف نبرسه اصلا مهم رجيم هي رجيم بنجاه كوي جفاكي ابوري كولتوري هي اف تقريبا تشيل صالي افابويا ولو برحتي ناتشي ملتي سوري واختير ابوش ورش كرد خوش رجيم هلوشني يعني دروش ميوي يكم وداوي اوبو هلوش عندنا رجيم كشي بحشا اسد نقريا ليه افيرو ليشتكك تخوازن اصلا وقت اوبوزيسيون السوري بجنيفرا داوستاند ووقت بريارا فيينا درتشو شهنجي دا اوبوزيسيوني قبول كر رجيم بمني جا براشتي اشرا بيجم يعني كان يخوب ملتي سوري كرن امورنا آلی روجاوا گوش بوم کرده بگو من بابتا هری گرنگه روجاوای کردستانی که صلاح لروجاوای کردستانی نها راستیا گلوی دری هی لسر عرده اداره کی دستلاته کی پیده جالی سربازی و یپگه کو خب فرمین جدا بناف کریه هر ایداوی جی بناوی حسده کو خب ناف کریه حسده دست نشاند کی دی بيجي کو هم تيكليه من قال روسيا هنا تيكليه من قال امريكا جي هنا از اوقاسي سرفراز سر كيف تيبو من لسر عرديكم من هر دو آلي جي مجبوري خكرنا قرش روايات بكر يعني باوريا مدى تشتكي سياسي جبوي برشا كردي سوري دناف واو روسيا دا يا دناف واو امريكا دا تشي نبويا نا جارانتي قدانا مثلا انا لفر وقتكي تيبي راما شري وقتي بيشمرقه شري داعش ذكر بروتوكولك شيبو ما بين بيشمرقه ينجي شروكاتيا هريم وامريكا ده مزبو يعني
جيجرا وزيرا برجري أمريكا هاتفر ومذكرا يعني تشتك هيا جرانتي وغيري ويقلك تشتهنا بالنسبة بي دي السوري أو تشتهنا أمريكا دخواجي مثلا رقد دشويدة بي هر وهال موصل دشويدة تخواجي ما بين رقة وموصل بقري يجبوي أو خطة شيعي نبي أو خطة إيراني أنه بقهن بحري وبقهن حلبي ودريا قامشلو دو بري ودريا ربيعة دو وجلولا وحتى نزانم مخمور يعني أفهبوا أف بلان هبو أمريكي تخوازين فيريه بقرن يعني أو محتاجي بيادنا خلكي الشرع عردي شربكن باوريا مدى مسألة فردية طبيعي برش فردية آية بو بيدي مثلا ولو بأرجاني يعني بأرجاني فا دولة ردي ودشتيني بقيدو شرط باوريا مدى هدفك واحد إيما بري أم ديفيجن هبونا بيدي هاتنا تشكداري واش قنديل بو هريمي كردي اوان اتفاق بريجيم ريتشيبو براجيبونا ايران او هاتنا جبو مسألة تركيا نجبو مسألة كردي سوري شارع شربي يا بشورشا سوري رتفاعل بكن البرسة كمل فيدري جخوك كيكسلاكو د ساحة كردي ده هن آليجي دست نشاندكن كو إيران و رژیما سوریه بخوا پشتگری بنگهین ای پیدینه او پیده ده کریارین خوده ده انجام و خباتی خوی سربازی ده جی چوی دور آزاد کرنه پشتی آزاد کرنه و دور تسلیمی رژیما سوریه کرنه وکیل من بجی وکی نهال دور عفرینی و تکلیه کی خورد ناو بینا و رژیما ایرانی ده هیا کل دورین کرد هزین ایرانی هاتنه بجه کرن و هشتا شعبي بخوجي هاتي بجي اف راشت اف بويا اشكر بويا يعني ايه ما اف مسألة ام جدر باش هنا يعني ايرو او نتيجة وتشتيتا كرمكر نتيجة ايرو درت كفن انه افانا نجبو مسألة كردي سوريا اف اجندك هريمية اقليمية هاتنا سوريا وبراشتي وقتي دشبيكا هاتن دشبيكا 2012 اصف شوكة تدبير بمراد قرية لان ركر واتفاق كرن فقريان يعني هاتن أنا حاليا وقت موجود أنا مسألة بيدي خزمتها بيكيكية تخواجن أفتهمات تيرول سر بيكيكي راكن خزمتي بكن أمريكية بروسيا برجيم بكيرة بتخواجي أف وظيفة وايا دوفر مسألة ودخن قالبكي مسألة تركيا إيه ما بالنسبة كردي سوري مسألة ما نت تركيا مسألة ما برجيم سوري بقريدايا مسألة ما بشورشها سوري وقريدايا أم ندشتكن جبوي آلية كي دربة أمرابن أجندي دربة بين النافخة تركيا وقتي زرري بقيني كردا وي وقتي طبعا كردي سوري جي بريار بدن يا إدجمنات يا تركيا بقين يعني لحتى روجا إيرو تركيا دانوستاندني بشورشها سوري رتكرف شش بس بالكي شاف بابتين كوتا قرتي دستا كيكسلا انترناشنال كرايسيس جروب يقول بلجيكايا انگو گروبا کریزی یا نافنتوی کو راپورک لسر YPG و پیدی آماده کری و دوی راپوری ده انجامی ده بیجی کو پیده YPG گر بخوازی ده ساحه ده ببی هیزک دویش پککی دور بکبی ولی او يعني قالك طرفي دوشتي كردا يا ندوشتي شرب خو يعني مستقل اف بيرو باوريد دن خويا كرن يعني وك أجانم وك مخونديا يعني خلكي كو تيكليا فيها ريميت كن خلكي روشنبير يا مراكجي أبي بحث يعني حمي دبينن إنه هاتنا تشكداري بككا وبيدي بالمناسبة أبيكو شرطك أنا يانجي إيه بريفا دبن حموش قنديل هاتنا يعني طبعا از فرق الجنب التنى هرشار بارشي كردستان ليه إيرو مثلا ما إيرو شينور هنا وهريك الولاتي خو بارتي وي هنا ويعني روشك تايبتها تايبت مندي هنا إيرو أفخل كيكو هاتنا نخل كردي سورينا يعني هناك جيب كردين زانن يعني تركيد آخفن هناك يعني أفنا إيرو هاتنا ديماك أف أجندة يا بككيا أف دخازن يعني قريداي إيران الشراء يعني أف دلمانيا إيران وتركيا يا مذهبي
تشيا سياسي بي يا رجيم سوري وتركيا اف خصنا في قلبي ده بس پیدت بیجه گو تو تکلیه اما به پکیکیره تونیه لی ام جه همان کانیا ایدئولوژیک دین یعنی ایدئولوژیا ما یک لی امو پکیکه نیک ويروجي حماس بيانك درخست افي اخوان مسلمين فلسطين بله قوتن تتيكليه ما اخواني مصريرا نمان دوجت زاني وقتيت دواري ايديولوجي وفكري وسياسي قريداي جهتك بي شخوك تكاري براحتي هر يقل ولاتك تكاري بي ولا ريخشتني من تيكلي بريخشتني ايدي رنين يعني اف قوتن شخو اف مخابن يعني انا اقر حركك تفقرك يا بارتيك الخونا اولى بي بيراوي يعني باورياوي بينوي تشتي كلافاجي يعني تشتي نراج بيجي يعني خاباندنا اف مخابن يعني بككا راقاندنا بككا خطاباوي وتاراوي جوختي تشيبو حتى ايرو كردات خابيني نراج دبيجي ددليها يا تشتكي دكي وتشتكي دبيجي قرك اقر الخو اولى بي برا اشكر بيجي يعني اثباتات هنا انه او قريداي ايراني قريداي رجيم سوري رجيم سوري عردا ومقرات دانا وتشك داي حتى ايرو اتفاقيه بوارد كي مثلا نفطي مثلا رميلان افهموا انكار دكن باشا حتى كنجي انكاري ملت نخا بينن ام مشكلات فردة يعني انا شو حركتها بي بشرناك بي اقر خاباندن بي نهدو آلیین نینکی ایگو گریدای روجاوای کردستانی ده روشا پیده ده جهنه که صلاح ده مدیا ترکیه ده گلکی لسرتی راوستاندن ده هفدیتنا هری ده آویدنا وینا سر کمار ترکیه رجب طیب اردوان و سر دولت روسیه ولادیمیر پوتین ده اردوان ده بیجه من وینین عسکرین سربازین روسیه لگل YPG پیده نشانی پوتین کرن پوتین به خود الگران یا خود از نشان کرد او گفت که تجارا امنه لپشت ستاتویه که جبوی روجاوای کردستانی نه هر وها اردوان دبیجه که ده راپوره که وسا پیشکشی ترامپ جی بکه گو تی چاوری کرن هفتیا پیشیامه سروک ترامپ لگل سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان هفودو لواشنگتنی ببینه قالوا والآلية دنجي بيدد بيجيكو تركيا دواري دبلوماسية دل همبري ما سر نكتيا قرز نرخاندنا تدبابتي يعني تفي بري مدافع يا كرن يعني تيكلية و بروسيا و امريكا نلشر هيمكي سياسي كو ايرو ديكومنتك هيا مثلا او ديكومنت برا بدجي بيجي بس تنيا يعني تبر برسياريات تركيا روسيا وامريكا تنيا لسر اصلا اف دولات حمين ناخذ سوريا بارجب بي انا استانا مثلا بندي يكم دبيجي سوريا دبي يقرتي بمني ودائما روسيا وامريكا لسر مسألة تركيز دكن يعني مقصد جي راشته طبعا ملتي كردي سوري هلبتي روجكي بقي ما فيها افبو بينجي صالي زيدي شي صالي تفقرة سياسي كردي إيجدكي تفقرة اجتماعي كردي سوريا هلبت إيشارة شرب بي وقت شورشا سوري تشيبو هنا قاف هاتن أفيتن شورش غير سوري ديمقراطي سوري إما زاني إما شخصي من أبو بينجي سال أج ديالوج بعربارتكم أم روجكي تفاهم تشينبو بيشتي شورشا سوري تشيبو قالك قاف هاتن أفيتن تبي كماشي أنا تبي رخني ما أنا ليه كرد قبول كرن وقت ملت قوتن بروبليما نتوي كردي هي دفي شارع شربي ووقت شارع شربي دفي بكبي دستور ده قالوا يعني جارانتيا دستوريه بي اف بنسبتي مقلق جرينجا فدفردا مسألة كرد الا شارع شربي باز براشتي بشتي بيدي وباكاكا دشتي خو خشت مسألة كرد سوري ده خرا كرن ريفابريكي بيكيكي رضا altun de hevpeyvînên wî hîn van rojan jî berdewam têne weşandin di ANF'yê ajansa ku nêzîkî PKK ya ajansa nûçeyên Firatî de dest nîşan dike Kek Selah dibêje ku qedera Sûriyê di Reqayê de ye. Qedera Reqayê jî di destê me de ye. Ango qedera Sûriyê destê me de ye. Tê أفكر شو بري مداخو يا قرن إنه مسألة واحمول كلها واي شركي أو إنه خدمتش بككرة بكن ونش بككي حقيقي بكن
جي سركردايتيا لشكريش قنديرة اي قنديلن يعني انا شروكي بككد جنداني ده بيشرا قالك جروب هنا جريداي بككنا شفيل لتركيا نب باورناكم دفي او يدبن يعني فدفردا اف جامير وقتي اف تشقوتيا اف نرينا ما اشبادكي انه افانا نخج متى كردي سوري تكن اف جبوي سياستا بككيا بككات خوازي رولكي وفكر دكي انه والله يعني بري دقوتن دقو افتشتي تيشري ما ناتو بريار دايا يخد كرنهم بري ناتو اف قوتني مظن يعني اف كفري مظن تافيجن اش باورناكم ملتي كرد نبكا كري نبي سياستا وي تشوتري من فرصة زور ما بي بابتي وكا فرصة ويجي كك سلاح لروجاوای کردستانی بێگومان کریزا سووری وەکیتە دەستنیشان کردی هاتیە ڕۆژەوا جیهانی بەر بە چارەسەریەکی بێژی برێوە دچێ هەر چەند ئالۆزی زەحمەتیژی تێنە ژیاندن لێ مرۆڤ ئاسوویەکی دبینێک و کریزا سووریە بەر بە چارەسەریەکی وێ بچێ ڕۆژاوای کوردستانی گەلێ کورد تەفگەرا سیاسییا کورد ئاسوویەکی چاوە ئاژندەیەکی چاوە دەوێ بدێ پێشیا خۆ گو جوی کریزی ئاوایکی هەری باشتر مد باوريا مدى ايرو كردي شوري نحازرن هيك استفاده شوف فرصة بي استفاده هناك باوريا مدى انا يعني هردو مثلا ابي باكاكات بقريا انجومنا كردي و بارتين كردينا افانا براشتيج ملت دوربونا بحقيقة يعني ملت صدي حشتي نت بارتيا ديا ودلي وشاربو يعني ايرو ديشا وقت شوا امشر مثلا شوري بقشتي فكر ذكن باوريا مدى شار شري او كونغري كي نتوي كردي سوري شبي واف كونغري ديار بي يعني اشوي وي يعني ارمانجي وي ديار بن هر يكي باوري بوا ارمانجا بيني بشدار بي تايبت اي شرب خو هنا خورت هنا جينش هنا تفقرا كوملقا مدني هي تفقرا سياسي جبرة بشدار وتفقرا سياسي بشدار بي تفقرا سياسي قواعدي وابتايبتي ليه افشر كردايتي وحتى فششلا بريفا دبن باوريا مدد في بيجن ام ما تشتك نكر ام مجررجيك هاد فبرا تشليبي ملت بكن شاري شريد باوريا مدى افا واجدوي باوريا دما كو هميد دوشتي كردي سوري واد خواجن حتى يعني برايم الهريمه كردستان اش باور ناكم للدي جي في هنقامي بله قال لك سباس بريز صلاح بدرالدين شافني رئيس سياسي كوت القلمه سباس بوجي قال لك سباس تماشوان الهجاب في هواي ام هاتن داويا تبرا مي يكام لقال بريز صلاح بدرالدين دي تبرا مي دوام ده الاسطنبولي ام دي لقال سینان چفتیورک سروک گشتیا پارتی آزادی و سوسیالیزمی لسر آلوزین اپوزیسیون ترکیه هر وها آوایی که گشتی روشا سیاسی ترکیه بکنند. جیو پایتخت هولری ام در باسی استانبولی ترکیه دبن لاستودیو آمای استانبولی لگل سروک گشتی پارتی آزادی و سوسیالیزمی سینان چفتیورک اتمسفر سیاسی ترکیه ام دی قصه بکن. دم خوش برز چفتیورک اجبر دست پی بکم رفرندوم ترکیه قضیه لکارودان و هر بردوام من اتمسفر سیاسی گشتی ترکیه گرتوش مره بنرخینی نها. زور سپاس ایوار باش دستری دا دخازم ببیجم جبو به برنامه و در فتح آخفتن سپاسیا خو کردستان 24 را پیشکش دکم و همو تماشاوانا سلاف و ریزی خو پیشکش دکم. مثلا رفراندوم قضیه لبری گنگاشیاوی بردوامه در حق رفراندوم دستری دا قنات پارتی مز اوکه نادر کرد لبلی وک به امبین به حیلو و به سازیه البجاتنا بلند به حقوقی گوتن اری در کردی و انجام که نه آگرینگ گل کرد دوی رفراندومی دا قنات ما سه مساج گرینگ دان مساج که گرینگ دا دولت ترکیه لکیجار منطقه و یک باجار می که به تانک و توپا هاتون هلوشاندن و که بین سور، سلوپی، جزره و شرناق وارتو
پادرنا سدیدا هفته پنج و هشته پنج را گوتونا وک مساج دان دولت گوهون پسکره کا کرد یا کردستان به چک مثلا چکان به تا توپان نکان چاره سر بکن. مساج دو امین به قنات مو سرو کمار رجب طایب اردوغان و پارتیا ویراو هناك بجاره ما وك آغر موش بینگل گور هلبجاتنا 2015 دنگه وك اره اگر AKP'nin زیاده درکت دور از مساجک AKP را و به تایبتیزی سرو کمار رجب طایب اردوغان راه و پرسکر کا کرد همه زاده ده دونو کاید باویجی کرم که چاره سر بکه یا سیامین امن سیاست کردا پارتی کردا به تایبتیزی یا HDP رابو وک سیاست خو بنرخینن شاشیه یا گرک هما شاشیه سر راست بکن. یا دوامین مناقشه هری مزن لسر سد و چلو نه کاتیه گوتن نه لسر وی مناقشه های کوا چلو نه اچبو و چنوه دور دا ده هلبستا پارتیا گرینگه یک یا CHP یک یا HDP ناف CHP دا هیلکا دو خط تنخ سروک من دخواست از ورما سروی پرسی برس شفتیرک نها دناف AK Parti'de pişti referandum edici yekriziye xuyadı ki. Civinek lidar xistin duve civine de ku serokomar bu endame partiye her vaha biryara pekanina kongreye heye ku demeki nezik de depek vere. Dinav AK Parti'de ev havaya serketini ya ku tejiyandın heye. Le dinav muhalefete de tabi nav kir dinav CHP'de ku muhalefeta daikiye naha çendin bere dürüst buna. Gelo ev atmosfera siyasi Türkiye go opozisyon pişti ve referandumi bişkestini dişi u ketiye nav aluziyanda yani rewşa ev bereye ku digotin na lavastırji qalstırji nake. Ez dikim li ser mikra biskini ama nav partiya ve server AKP'de yek dengi heye ama kanatemi de dengi heye vi da nav yek dengi tüne doğru da zi embin pilari heye doğru da zi gelek münakaşe henin de böyle iro o partiya servere o münakaşe dernakevin ser ave nav muhalefet da gengeşe kemezin heye muhalefeta ka ak gotun na sedu çelu ne de 16 Nisan de rewana lehevde hat lebele de 17 Nisan lehevde vaqtiyan şuma vaqtiyan zati embün ek de gotun na de sedira embün de ya 12 rey kurdanın kurdu embün vek muhalefeta MHP kurdu vek muhalef partiya Vatan Partisi ne mümkün ekvar cemevde به CHP و 16 Nisan da hatın cemhevde lebele 16 Nisan şunda ve şunda kanun verince hemde ne kanun verince hemde doğru dazi helvasa CHP giringe eğer CHP büveje em vek ruhi kuvve milliye liser milleme em ev partiyanın yek devlet yek millet yek zaman tehane ki ve şunda Riya Kurda 16 Nisan şunda bir CHP vazi ne berevdi د CHP'de دو خطنın سروکو و بردف که CHP گوتن ام انجام 16 Nisan ناس نکن مشروع نه لبله بایقال سروک پارتی بره گوت ام ناس دکن باید مشروعه گرک 2019 دا نهادا نامزد خود دیار بکن دست وک اردوغان راحت کر قنات مو هلوستا بایقال اوگا وک آوت هم دست اردوغان راحت کر هم زی CHP کشان در ناف مسئله خواهی نافخو آلوزی خواهی نافخو وک اکد گوتن سدی در چلو نه اوه چه و بوا کانون به هفره بمشن نمشن دورده پسکره کار مزن درخست Keksinan dibe rayedar dibêjin ku divê ev bereya na xwe konsantreyî hilbijartina sala 2019 bike ji ber ku di hilbijartina referendumê de şikez divê xwe konsantreyî vê derê bike yani hilbijartina serokmariyê ya sala 2019 lê her wiha deng jî hene êgo dibêjin
ev referandum nemeşru bû, nemeşruiyeta wê divê di raya giştî de here em münaqeşe bikin ji bo ku di raya giştî de bingehekê ji xwe re werbigire. Bir û rayê Partiya Azadî û Sosyalîzmê vê derbarê de çi ye? Partiya Azadî û Sosyalîzmê di jîvina meclisa xwe da encamê referandumê nirxand û di raya giştî re diyar kir. Ya yekemîn wek meşhûr em nawin ya demîn banga me evekî êk gotin na sedûr û şel û neh ewna zî vê encama referandumê meşru newinin û niha da amedetiya 2019 nekin di serî da gek ger vê encamê meşru newinin CHP divê bû du aliye eger serok û berdevkê CHP rêverberiya CHP li ser biryara xwe biskinin gotin em ê vê encamê bûn ahîmê ihtimaleke zayıf e ew diweşiyan ew encama were xirab kirin lêbelê mesela giring ê got na di navbera xwe de vê şinda kanin bi hev re bimeşin nemeşin ew pirsgirêka ka giring e niha xeta Kurda êk gotin na bi CHP re kanin bimeşin ya nemeşin ger CHP elbesa xwe diyar bike CHP ve meşru dûne nahune meşru bûne se CHP nirina wî 2019 de çi ye ev çi nirina Kurda da çi ye eger CHP bi Kurda ve sedê de qebûl bike bi meşru ye paşiyê wê bi Kurda ve dixwaze îttifaqê bike ka ew pirsgirêka Kurd pirsgirêka Kurdistanê de çareseriya wê çi ye çinine vayê diyar bike ki orada bi Kurda ve kanin 2019 de bi hev re bimeşin ya nemeşin ev diyar bûye. Keksinan her wiha te li ser sekna Kurda helwesta Kurdan sekna Kurdan te got ku sê mesajdan. Rayedar jî dinirxînin dibêjin ku Kurd ji pergala dewletê ji sala 1920 ve ji sala 1923 ve heta sala 2017 nerehet bûne. Sistemên ku li Tirkiyeyê yani jiyana xwe domandine tade, zilim, serdestiya herî mezin li serê gelê Kurd pêkanîne ji ber wê yekê Kurdan xwestiye asoyekî nû, pergalekî nû peyda bibe. Ji ber wê yekê sekna wan seknekî wisa bû dengên erê ji yê ku tê çaverêkirin zêdetir li herêma Bakurê Kurdistanê derket. Li Bakırê Kurdistanê dengê erê zêde derketin hêleke de rastiye hêleke de nerastiye. Hêleke de rastiye qal kir dora heft bajara wek em bên Van, Agir, Mûş, Bîngöl, Bitlis gor 2015 dengê erê gor dengê AKP hinekî zêde derketin. Lêbelê di vê zêdebûnê de çar tişt henin. Yek hûn dizanin ra giştî zê dizanin ki rewşa awarte hebû. Li dîvê em dizanin ki wek demaka dirêj de li bajarayê me wek bi tank û topa hatin hilweşandin nîzika 350-400 gelê me yekî dengê xwe bide li mintiqa em bên xwe derketin nikanin dengê xwe bidane. Sîvî bi encamê referandumê hat nîşan hat holê ki li bajara dengê na zêde derket wek li bajarê çûk li em bên li herêmiyê divên ya reşî yani qirsal anan dengê erê zêde derket li vê sedemê li Kurdistanê va bajaranê ki me qal kir dengê erê hinekî zêde derket sedemê wî va her çar sedemê wî henin ama eger bên reyê Kurda her zêde gotîne erê gerek melî li Diyarbekirê li em bên Başek Sinan, li Türkiye ev sistema ku heyî ji sala 1923 ve her hebûye. Kurdan çi tişt bi dest xistiye ku ji sistemekî wisa re bêjin belê berdewam bike. Yani em dixwazin sistema parlamenterî, sistema wesayetî, sistema statûkoparêz berdewam bike. Çima Kurd wisa bêj? Pir baş e divê hêlê de helvesta me ew bû ku mesela Kurda bi serê xwe
ne sistema embên serokatî ne sistema parlamenterizm. Sistema serokatî yan parlamenterizm bi serê xwe ne çê ye ne xirab e. Li hindirê wî de çê heye gerek em lûr da binirin. Va 150 sal bû di sistema parlamenterizmê mesela Kurd mesela Kurdistanê çareser nekir. Kurda kanû di sistema serokatî de bigotane erê lêbelê pêşniyara serokatiyê li hindirê ve minirî ve 18 qala melî dinirî di derheqê Kurda piskirêka Kurd yan Kurdistanê de ve guhartin 18 qala vek dixwazim her sistema serokatî di orda zî derheqê Kurda da piskirêka Kurd Kurdistanê de çareserkirin de tiştek nebû. Kurda di orda me gotna em bên Kurda zî ez qenatê me piranî wî gotin na eger vê şin de em bên 2019 an partiya kîk diwe namzet eger hate ber Kurda kî mafê Kurda bide berxwe em bên Serokkomar namzetê wan kînin piskirêka Kurd yan piskirêka Kurdistan zimanê dayîkê statûya Kurdistanê kî dide kî nade berxwe Kurd gerek gora wî helwesta xwe diyar bikin. Kek Sinan ezê helwesta CHP û helwesta AK Partiyê di pirsa Kurd de babetekê de bigirme desta. CHP serokê CHP her ji ber ku duhî yani bu salvegera bûyera jenosîda li Dêrsimê bû. Serokê CHP bû xwe ji Dêrsimê ye. Di pirseke di üniversitede ku xwendevanek ji Kemal Kılıçdaroğlu dike dibêje ku li ser jenosîda Dêrsimê tê çi dibêje? Kemal Kılıçdaroğlu dibêje serhildanek bû û helbesta li hemberê ku hate nîşandan gerek wisa bane. Li aliyê din mesela AK Parti di babeta Dêrsimê de heta uzurxwestina dewletê jî anî ziman. Duahne her du helwestan de Kurd çawa divê xwe nêzîkî pirsê bikin. Mesela ger di pirsa Kurd de nêzîkahiya serokkomar, nêzîkahiya sistema serokkomariyê zêdetir teqabûlê daxwazê Kurdan bike. Pirsa eyaletan, pirsa bajarên navendî, pirsa mafê Kurdan tê de bê münaqeşe kirin. Ji wê sistema ku 100 sala nikarî bûye pirsa Kurd bixêr ya çareseriyê de baştir nabe. Zor spas malata ve mesela Dêrsimê rast e di diroka Komara Türkiye'de serok vezîrekî de carekî de got ki em uzra xwe li ser deraqê komkujiya Dêrsimê dixwazin dewletê li wira komkujî çêkir. CHP helbesta CHP di vir da ki bigotane erê rast e berê wek em server bûn dewletê komkujî li Dêrsimê pêkanî lêbelê îro hûn jî pêkdanîn evê çek li destê AKP bigirtane. Lêbelê CHP got hûn va şaşiye va doğruda em bên destê Erdogan bihêz kir. Em dizanin AKP 15 salin li Türkiye hem server e û him jî mihalefet e. Li Türkiye mihalefet tune. CHP li gor AKP menî dinirxînî AKP va em bên bajar û bajarokê Kurda li serê Kurda hilweşan car di mesela Kurd mesela Kurdistanê da gor CHP di gava pêş de ye eger medî bidî berhevde. Lêbelê AKP zî tirsa wê wek dibe mesela Kurd wek dibe mesela Kurdistan li Kurdistana başûr dinire li Kurdistana Rojava dinire Dorel Emel li Kurdistanê hatiye poçandin ve mesele em bi mesela çandî bi mesela em bên mafê çandî nikan çareser bikin va mesela bu mesela statû mesela erdnegiriyê doğruda tirsiye ve şinda gavavit ve şinda AKP kana car de em bên mafê Kurda bide pêşiya xwe eger medî bidî berhevde CHP yan AKP em dizanin CHP ve partî ve devleta ava kiriye CHP divê em rihê Quweyê Millîyenin doğruda piskirêk tune lêbelê AKP zî îro mesela Kurdistanê hate pêşiya wî AKP gor berê gavek ne çar gave şinda avêt doğruda piskirêka mezin evekê wekî gotin Fısıltı gazetesi yani vur neb fermî şewermendê Erdogan û kadroya Erdogan propaganda kirin gotin Erdogan vekî îro bi MHP ve ittifaq kir vaya ala Kurdistan li İstanbul li Ankara'yê bilind kir eger siwe bûye serokkomar
ev mesela statü bina holu, ev federalizmi pek bine ve propaganda kır. Ve propaganda zi tesir evil ser em ben rey kurda bu. Buna ve mesele da bu mesaj ka kurda zi ser o koman rey diyor ki kerem ke çareser bike preske ka kurd hamizate de beri referandumu de propaganda referandumu de propaganda dikreta go em sistema ayalete pek binin nefermi ve de facto de berzi televizyon la god Kürdistan Lazistan kerem ke çareser bike. Belê gelekî spas bi rêz Sinan Çiftürek serokê giştî ê Partiya Azadî û Sosyalîzmê got stûdiya me Stenbolê tirgelme. Doğru spas mala ve serketin dixaz. Moşevanên hêja viya wayê em hatin dawiya bernameya basî roja îro heta bernameyek dina basî roj her şavê.